ukamanata mwendia kana vani kwakwa uwekane na wangu ukamanata mwendia kana vani kwakwa uwekane na nzovi itu minondo mwendia na ulogize kwakwa itina ngewa mithombi kitu minondo mwendia na uthogize kwakwa itina ngewa mithombi matavila aende bati kwa kuvani Mutongo TV ni ngwatanio ya mukamba wati ndata mundo musie isi nenda kukethia na indi dio thocha nthino akilungu cha inengo na mikalile ni na mundu munene muno ni thitu mumantha kwa ivinda yasa legend kwa ukamba na indi ni sio kwa tebuso nitumwanye na kemo kwa imwe nthino akilungu kicha inengo na mikalile ni tawasal Chebeti Wambua wengwati nthino wa mitandao ya kwa Facebook ni Sal Chebeti, TikTok Sal Chebeti, Instagram ni Sal Chebeti na hindi baya ni wa YouTube account ya kwa neono Sal Chebeti Wambua kilungu kicha inengo na mikalile otaunuke kwa tindeni wa YouTube channel ito neoni Mutongo TV Stock FM watindata natinda nesa na kumutio nesa ni museo. Thank you na kwa ni museo museo mundu wakuka Mutongo TV. Thank you na ngaitwe museo mbe santi watunge wa mubea santi yeah ndasi santi santi mubea muno ndi ambao tumanya na musisi witumia kamera ya wambo kumukethia utwelesi weniwo usia itweva ukaewa va wikalava weniwo yuko kuvi. Thank you mashambiki ma Mutongo TV kwa mazitoni twa John Mwasa kinene kana mauda nye njewe the county ya Masako mbele twa Machakos district lakini sio county ngaliko wendete na moya kundu wetwa Mananja Kasovelo na nikalaku Masako no ki 93 ndatwanite mpaka natwani oku yeah na nengi ngaiti museo tuyobo na ndio bondi tonge ngai mubea mbe ndia sene mubea ngaya tuyo thayo nona na mashambiki makwa nenu muimbo na yeah Betty thank you sana na indi ona kwa niwe moyo ilangu komana na mundu newa wathi wake be wathi wakusua wa mwendia na wathi unge wa mbelita nengi mbingi shetani yashindwa tambandu bamthembo su imuna amanite na kutene tweka kukwiwe na ngai so kwikia yes ya zetu akomana Mutongo TV. Thank you timu bea munene muno na indi ninatwambio na umo waku we waekie wiliata waimini binda yeu kana waniota mundu wa kawaida na indi weso bichoko maybe we munene ange wa discover wini kana kwana kwa kukwiliata kwena kwa mbeni nambio kusoma na oneo skulu nigo nekie na umelo nundu umo wito wa wathi na tinye ni nyoga onala tusiane igombe hatatu nina namo kindu cha musialo yu ni kindu cha musialo wachumita kula inyakwa umita kwa susu susu engui owakoya moi okamwe binda moi ni wa mukoya moi ayo ndembu yonde susu ni wakoya hoine amoi bambe kwa umo wako umita bau na nambe isi ondo ni standard 4 that is ni standard 4 that is 1983 ni standard 4 ngidio ngila mundu akaweto kweli nizi valango salai nwaso ngaje tina nona ro titinda jala gini na yu nye nambise wathi wakwa ngitaya kwa nambise kanisani ni mukatoliki yeah twakuna ni mukatoliki ona yu mundu ni mukatoliki twakuna ngita kanisani kwaya na tindimana esa umabuna enda secondary na uma kuitoka Sovelo na ndiye mwe kusomea kwa susu ndaminete primary nondo nendete susu muno na mina bune wona ndiye Karaba Boys bado nongo kuna ngita nongo ibitho kungoka kwa mwambi haiko na those onekito organize ya school lakini ngeke ya mubuda yo na ndanzi uambie tene nambise kulukulu tene lakini kwa kulukulu by the way tena uona kata kulukulu lakini today
ni kazi ni wito withia kita watende kia kithia chuma na sendi na mewa ngambe sia bayolo na uma ndia uma kanisani lakini ndio ku survive no kilobi akilobi nalikano na mbandi nambo kuwa mandasi no ni wemba mandasi ano ni chokorete ni chokorete Dandora wayo mwarisi phase 1 abero amabuti anikaleta pumekenda ekutyo kusurvive mlengeta ndimo ndoneze ko ilobi ango akwandise bala wekala otamaye akoisiko laisimu negara ina survive na sawa na kwata nanziko Thomas Nziko mwana wa Mbua Makoani twa survive twa kunongita chao nini no sawa no kana nalika katito tasikumaka sioki that is 1993 1994 na umabu na kwa Kimangu mpaka sawa kwa neo Kimangu 2000 ndio yua kwe musumbe akwa avuga simaga mema na ndo me survive kwa sababu ndo ngina serikali ya sense ukwata wings we fly na fly na from band yetu Simba 4 tiana muyana niwe na na yenye nye John Mwasa Samikase Saya Mutie na Victor Mutua twasukuma sainge nano kweli anano ninena sainge musume wande edha umwe na mutongo sawa musi edha umwe musi ndotongo wena umeli kwaku kuitongo wena umeli no mweme wewe no ngiveve na leader ina sija nethe ai no ni form wa Simba 1 ni onyoka tiko thugu anyana na ona twendo nenge fikita ndeba na ndani ba na ndani kelele ba ya legend tani mwese ni woketa ba no yana form band ya kwa Simba 1 ende na mbezia ombabi na ngai ambiwa mboyo siakwa ndiye ndai mwe ndiye ndai kusia ndiye ndai mwe lakini webo na ndiye ndai kusia lakini nebo webo yui na mbemwa ke wokeli koko ndio kelia na kusia bado ndio kelia lakini webo nebo thank you pe keta wata kala ka sign out ken ni bata akomuno na kewa wathi wino ibindesu na yo munini na iwe wathi ni tekwaza bikava ngathi nayo John Mwasa ndolike ninge Simba 1 Kinene Mauda Kusia Eva Kusia Mauda Mera Osamana Mudondoni ngewesu sumira bana no wini wa mundu ondo changanga wasia mweso ndikimulo akasia ya mama kasiokia akasia soft Kimangu akasia ya ndi that logo. Thank you. Nenda twambeba kwa Mauda isitu zini yoyumye ba isitu ajui ni Mombasa 2000 Mombasa stay Simba 4 I think ni Mombasa 2004 ni changamwe pio gasto maogi ovambe wako ono munde ndi mwetawi ayunge ya nakota sungire ewe asia kianga kusia mauta ameta mauta nalika kuoko kusia mauta aina iwa kindo jukia chani bamba bono na zenga kitumia lakini ngakitumia ndongi na nambe sio tumia sito yu iko yu na ise yu pando ba mauta na ise mauda that is crude oil do ma diesel pa uno pa ma diesel paraffin petrol na ngilisi crude oil mauda thank you muno eta wa Simba 1 Kinene wenda no mwita Mauda ukamwita John Mwasa ukamwita wa Mwendia ukazoka mwita wa Mbelita na ndi ni masito maingi alani kwa manito na andu mekuita kana wiwi ai nenge ya John Mwasa nenge ya Kinene nenge ya Simba 1 nasu onde ni mweni ntonde no akilungu cha inengo na mikadile na ni legend munene muno in fact you know na tatu kuno munde na twisi okainge tukuna muthenyongi tukunena nisio maundu makoneti kinengo kicha kana tukone part 1 mbe atuko na part 2 ya mathenyonge nenda kwambe kunenga
historia kidogo ya Winnie wathi wa nego waseka na interactive muno na mundu kijana nani Kasioki Kimangu neiwe waweta Peter Mwambi na ndwasu onthe na ithe tupe andu tunasiigwe twethe imba thitha kwa tutasiisi pe mundu ka kusiigwe kwa andu matukwabe usiukisi umela muno kewa hiyo nyimbo ni ya nani lakini nisi anavote na wenu andwasu ni andu interact na mu kana ile historia ya wathi wa Benga kana wa bandi historia tumeta wa Benga because Benga niyo nini ito ya East Africa na muno Kenya na akamba tutumia Benga wathi wa Benga huambeise tene unatetea sia na wathi wa Benga huambeise western kuya kwanza luo na baki si tio hangla hapana wangla no kiyoyu wathi wa Benga huambeise Kisumu Jaluoni na Kisii na Kalenjin isu nisio sieta wakundi upendo undwe ni kwatimbathi isu sisi na Kalenjin wathita wa sisi na Mononjo Christopher Mononjo siambeisi ngalikuwa na ino zenye nika baba iwe siambeisi Benga siambeisi western ku Kenya yu siambeisi western na western moka mambesia wethia ni mambesia maekaila nini ro ya kundi upendo na undwe na Kipsigis yo maka Kalenjin yazo wethia ni malika masensi ambiti yesu moka mambesia kuna Tamendo kuna Lingala na yo Kenya yuma na ito Mukamba o sambiti yesu no chokamba ameta ba ukamba na gasa uba nondo nitendele mbathi isu muno isu sia isio na Mukamba yabata na kindu kita wathi na kusunga kwanza pio Mukamba yabata wathi na Mukamba kana wa mbesa wonde mandisi ndizi tuelaba istare Mukamba istare na ni mona wa una timu ini tukumana yo vai timu dangerous bro yu ila maumieku doketa yu onanga historia wa wathi wa Benga kwa mabu Jaluoni gosi okiesi ethe tondo ithen twosie mbiti isu yo na magambe cio kona niguo mokie ula wa saubisi wangala mbe Tito Nyadundo mwana inya yondo wetawa inde ni wasa obisi wangala mena Tony mwana inya makuna imwe Tony esaumayu afom Tony Nyadundo ezetu eweka atani sia mwana inya so wangala yo kilaba na itu wethe ni taluma ni nini muno na itu ona bado tio Mbengani na kusema kweli mundu la uma Mbengani akakuna twase nutokona kuna Lingala BTS ndiso lika Mukamba aye Mukamba ndede tindli katikata nwese tukata katindli ni wese nekai katisi nani tikai katisi ambeka nambe kukuli ulo china style ya ezi ya Mukamba ezi de idea ezo kuna nyama nondo izini ya Mukamba kila mundu yake nondo ona Jaluo yikango not Jaluo aluya makikangu ukona Jaluo na yesu ngana mutwe aya masai na still uno ende masai makeka lakini Mukamba wana wekangu uzi Mukamba mudhipio Benga yesu Benga ndo alika Mbengani tio hojubokie mundu wa Mbeyu Kwina ndai kakai Kilonzo Mukamba yu kitanga nenda tonga pele pau tambonyo kigu nikana itu sio ke itu ambele pau bayu mundu su ambe kakayusu na tuyendea ile Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitu sio kedeti
mwendo musiaisi wa Mutongo TV na ukethia ingi na uthocha nthini wa kilungu cha Inengo na mikadile twende na kukwatiania na mweni witu twenda kwa mbokunda kadu twikanya nundu wave na ngiwa simu yo ngewa ile tusiita asi na dukwata na indi etwa John Mwasa Simba 1 kinene ya John Mwasa kusie mauda na indi ndimo ngelenge ayo santi nito asante Shebeti Wambua na karibu sana nituambia na mundu ambe yukwina bandi nioka na yutuambe dabau mbandi ya ambe yukwina mbenga kwa huyu ukamba ya ikakai Kilonzo na Kitanga na Kalambia Kitanga ba ya Pilipo Kioko nima olotiele na ndise no mutume omwe ndise ndo wita lakini wa Kitanga kwa kakai ndetha na danger ndeobo na muno akunanga na Nzaluo yumbenga ya mbeise buya ni ya Kikamba ya Kambani ya mbeise ba mpaka yete yumundu ambe yukwina wasia kakai niwe winete Kenya nje yangu akaina kana Lidia no wake kana Lidia ni wa Kalambia kwa Mutaiti kakai inite mbadi mbingi mwinisi we nini njeni ndokile together ni mbala chawa ngoni kwa mboa hii na inge mbingi we mutu awane watawa yumese nebende ya mongo katindo kaseo ni kadela anaona tweletu na hewe Kenya inji yangu osuni go wathiula watumia kakaya newa au wameio na uangale ni moi na nwesi wathi usu wakakai kwisobke omundi test yawe kwanza yuka ukethia yuta twelekele Mashujaa kana twelekele Madaraka kana twelekele Jamhuri ewe Kenya nji yangu nigwa wainange go nundu etha Kenya ne kutambua wathi usu akakai na ne kwikia twelekele Mashujaa na I don't know no sini mailenda mainenga families mbesa they don't ndumbekane sana wewe ujinwa lakini nengi soki ni waini wathi usu no wanengi kelo wanengi we moi lakini newe se family yake onaisu kuwa mailo omaiko atogendo lakini nengi maisha kudio na ni kudio ye sensitive muno ndeni kwenda onzunge nundu mundu wikalite na aini mate ne na ma oyu yela mundu woka waina aina takakayusu na oka bahati mbaya nkayamwita na channel chake kibo wendo manche kana mundu sindende yakwani kana yu alama ta channel yu namba dhisiono itha uka na mundu sunda ya channel utona kwani andwasu utona kwasi hata generally ebinga yuko yai siendo isu sinokio metuki but waliko nini YouTube noko nabatisha kakai so ana yeka noesu kuwe nundu wa maisha ndo maile nwesi nini ndai pindukite kwa nimekite no mani na bo andu angitoma kwithio na timo mekite na beangi mekite ona matesikie nao so ni mathuthia muno makaima kabinga nini isu kwa YouTube nini isu sikito na andu angi views isu sionde sikaitwa kwa mundu kwa main na isu ibingwa sionde enondo kune kuya pandu utabandita na Tuesday. Thank you. Nina makuli kadhaa naandikite anenda nambe kukuli ambe I coordinate woi ibindani yeujana baute ni wewe nganyai moi na tiu maweta masietwa kana kiwa nganyai kiko wawa kana nganya ila tunene ya maundu ma ntaita chuki na kimena kiuzi ndo sia mdembosu wako mbebi ndesu nebinda yi utona kwa siata ebinda nekitago maiwetwa undu keidi ungamite sindu mingi muno leta kei ungamite sindu mingi muno ndugu negwa maiwetwa nago oiwekwo ana bibiliane mbaka onajua oiwekwo na anyway makendo matumia sindu cia muthembosu me I don't know nyewe wako yuko thukuma makendo ma thukuma ona miti me I don't know ndio bala be isietwa
nipo kumene kwa tokela ngokwata oni sile de future kondu ke dadili ndo kidili kendo chake lengo na kukulia tu ikombea o yube na skando mbinge ukiwa mwana wita wasam okeleyo wita akajose ninyi no bundisi kwina wathi ona ndo ese na guninyi na kubundisi miyo ya kuyambe abandi nyina na kuboyina sinsi ya mdembo skando ila siku yubi ndayate nesi yaiko ibinda yate ne skando isu cheyo ko lakini chini ya maji lakini use on your life inondo wa social media life ona mundu ogwegwa utavia life kweza wewe mundu ainonge and that is very bad ndata no mayina la ni mayina ni ala kini mayina ni ama manganite yutaka kai ndeye munge kitanga kakai ndeye munge enda unenga na valua wi kitanga akatabwe nini bitwes ni wakwa anonge hiyo mundu kweli bitwes ni wakwa Michael Mosisia naye you know like message ni hivi lakini bona kweli peo na point Michael Mosisia naye kana chao Michael Mwenda ni wake ti wa company unaona sasa vitu kama hizo mainani ya sindo sia motha magine ti sindo sia kuumangana aiye aye matukani ni take umana na yu nenda kukulie lenge na weko netio nenda compare ni kwitha yitu na generation ithuki ambati sia na baute ni na ithuki asisia oyu na be mundu bulaniti eka ake ethuki sia wathi wa John Mwasa wa oyu aisio kaiki awana bitina wa mwendia industry ebindesu na ya ebindai wa compare si ili utona kwasia tofauti ni chao na kwambia si ile yue bindaje muno you know tasiana isi ko metoke twazie 2000 yu kusioka na kuko na mbei yu sana isu with asiki ambadila sia hoyu then mayoyo ala mahoyu nondo lakini tukutengemea idewo kana musio ndo maero nondo keda the wo ende mbadisi atene no kwethukizia so ila we kuthukuma mbe amba kuauva kana nini kana tu ayamba kwe mbadisi siedukaiwa nithe ambesi au siedukizia nenge YouTube devo ambesi siedukizia na iswinge so nipe utangemea ndo mwana wetu piangi matesi ona matesi wathi onomwe kuwekana stick together wabingiye nomba ona lecture kwatia ndio ilaka umaluke and that is very bad tio fogu lakini is very bad no ilaka umaluka kaka ka explore kadika samite kaka umaluka nai wini waku ni museo nyene fani wa kendo chambe thank you na ni fani wa kendo chake lini kana ni ndisini wati wa museo ndisini mukwatile wa gitai lakini bo kendo keve are unique about mauda mauda kusia mauda we ukakujwa kana kila kitu mite we kala industry ibinda yu nondo bandu ina na mata ni mata ina ndama weta masitwa na pe andu mo kiema kwithia na mwende ona mo muko nae then on dance buka kono na mo mundu ayo lakini we di mita discipline nondo disiri ya kuni chamo ne chokole kitu mite we kala katika industry kumebinde sio onde kwesobike o mundi kuona mbe ne discipline discipline ti ya kunanga mundu muno ni yakwinenga we mwene ukamana uni wea yangi tio tukomana ona tuiletu tukomana anaka lakini wukite uyani muno mugozu okabu mukueta custom nundo okabu ni wati wako so we discipline we mwene no inanga mwe wako ndaya no iso kondi unenge we wako ndaya I'm by the way by bandu tai na noikala mautato ni metha ku maingi muno but ukita kubanga ndwina metho discipline ndwina metho ndwene no wendela gine ndwene na we na mina we wako nyendikala hapo you go I go kumino unandikala 20 minutes nyenenuka kanetha ni banongo yothio manga yothio yutu ayo mwende no sisi ni wandi then one discipline mwe waku na wathumu cia mwe waku aya eta no kunda okendo musungwa icie kindu kingi no poison no kanywa chai muno no poison
kundo kanini na either na limit na ima na wenywa ki tiwa nyeche ukoko kanywa kahawa ukaiba yo kanywa ujipawa kapita go evune othoka othoka na afya ya mwili ambisi kusamba katika so wanenga uya wakundaiya by the way you'll go far no netendo ingi atia ninyo museo atia atia seo lakini no netendo ingi mwaitwa nuki okay aingi maitu ti nyendi wetete mundu wenza lakini industry ya music ona ingi makabu ona ingi mao metukitia hiyo mbeni mateni ona ingi mama metuki ingi mama metuki nuki oinda kitale ukato nundu yinywa ka ukanywa tu tungi tukona tutezi tuitwa kill me quick aina mundu no kunywa no kajoso na mundu no kunywa azenenga kilo peke ndo waweta ja discipline nzio na tikwa industry ya wathioka ona bawe yani na bala bangi ona biashara enda discipline lakini peke ndo kimwe aini methia na weakness yacho na we wathi ndisi ule winito wathi usia kasie bandi ya kalambia ya wanaka ni mutaiti Joseph mutaiti wathi usia nengetwe kakai kilonzo ndenda wina nenga mutaiti niki amunenje nundu acha windi nundu ayana uma kwa kalambia nikana yani ngupwelo ya uwe wa kakai na nenga mutaiti aine na wina nani me I don't know you know no is uniki da kalambia ya kalambia sisters honest ni wewe honest Musyoki ni wewe Mbandlinda lakini maina afrosimically yeye tuasini mo maina studio ngwatia mena honest yani mbandi ambe kuina na akaya Yesu kakaenda nikana withi imati no imathela nangukulie akobe kalambia sisters na kalambia boys ko kalambia boys ni ya women yayu yaita kalambia yonte sisters na ya bulani pe kalambia lakini ukete nizibe kalambia boys lakini onde meda pango bamene tio baba indiki baba indiki molwa no baba ndikino winite wanzilaka kwa nikandia no baba mutaiti so elamba ndiye yokie mutaiti ya umayu ani ya au kakupingwa changa kaiti super changa ni ya Peter Mwambi bado mwambia yobo no ina moko form super kaiti tiwe yue anengi wathi zoine na wasa obamba kona yuni museo muno yeah so pegi ndo unangulia obui uina wathi zo mbandi ne mina wanandu asu ando ama muthembo suti asio muno ko wona ya John Mwasa yungeme mana bandu ndi thabo muno aya nenda twambe koso uthi umongi na ngai atwikia yes tika tikikoma no ingi wakatano ye ukite twende indi nundu nongona wende okwi biashara nona withio cia thini pe kunongona withi Thursday muno kifaru na kundu kungi mutonda kuthia na wendi wai ni wa mwendi osina muona mutongo yi enda kumana baloto no kwati mbati cia ku netha no mundu kutona takuthia ayenda kukwita ka perform bandu o cia thini no you know kumubanga au cia thini short namba ya simu ethia ivo na undu muntu na kukwati katika YouTube be walika chano ni chawa ni John Mwasa only John Mwasa Facebook John Mwasa Instagram John Mwasa haya uketha wina chathi ningu nanga muno to munde yu munde on Wednesday Thursday on Wednesday Friday no kwanga muno Monday Friday ni dhamiami mpaka Sunday uketha mundu ena chathi namba yakwa ya simu direct line ni 0722 60
60 40 40 84 84 siokelela 0722 60 40 84 muvea muno nundu wa kusakuana kwenda na kwiloela Mutongo TV ni ngwatania mukamba mweni witu ni legend wa ukamba eta wajo ni mwasa mauda kusia mauda na indi ngai atwikia tik tuko manengi wakatano ukite twikondo tweko munthi ni twasalshe beti wa mbua.